kan channel min ngai hlut sak thin tu te in lo dam tlang em tu nu na hianin kan han re wangwanga video kan hon siam thar le to na kan tu na kan thlir tura hi chuanin politics te pon nianga politics lo de hlek te pon nianga india ram politics rang tele chanchin engengom langsar zual de te han ti le kan han tum do nanga ama sabera chuan am admi party delhi a an cm lui atc khan goa atloa chuta chuanin thu soi poimo deuh mai ania chanchin bumi tenan zo na goa in thlan lom tur kumsang ni somni pasaria hian am admi party hian thopui nei don nge don lo tian zota ani chon kumsang ni somni pasaria goa le gujarat state a assembly in thlan lom tura thopui nei loin am admi party chon an manin in thlan an chu tur thua soya goa hian state assembly in thlan puyan nei nun per sang ni somni pani khan am admi party di hian mla pani an neya chuta tak chon mla pani te hi reipo an omrei lawang am admi party a hian sarkar lai bjp in belmai anga ti te kha thu thanga om thina heta tak hian am admi party ho tu atc hian kan mla pani te hian rin om takin hei tun thlengin goa hian kan party an la om chun zoma congress party mla then khatte chu reilo te khan bjp sarkar sim tu lampang an pakaya ti khan bjp an zoma kan party ero chu an mla pani chau nei maila kan party arin om takin an oma chu wangin in thlan lom le tura po hian sang ni somni pasaria hian kan party hi min rin om mla rin om ni nan ria chu wangin sarkar siam turin thei topin ma kan la don an tia tin goa assembly in thlan nung ber kha am admi party tan hian thil chin chhe tlak tak le an chet that na ten chet chi na te in zom na lai thilo ma kan video ma sa po khan karon soi to am admi party te delian chaklo chan kong lian tak pakhat chu goa assembly hian ngong ane ni chu goa assembly sang ti somni pania in thlan nei don khan am admi party te hian campaign na tur sum tuak nan delhi a zuzor na a supply tu tur te tangin in rem siam nan ne tin CBI le enforcement directorate te khan thu boyan siam saka an party ho tu ber arvind kejriwal le a deputy chief minister manish sisodia te pokha zealan tang tarap rap kha ni a chu wangin goa assembly in thlan nung ber sang ni somni pani kha am admi party nen hin in zom na thuk takaneya ikha kha chu kan video ma salama khan kan ron soi to wangin thui thakan soi lawanga tuna hian gujarat le goa in thlan lom tur kum ni nuwa lom tura hian tun din huna chuan am admi party hian thopui nei lowin an mani in fight an tumani ti kha an thu thar nei ania chu kan han soi a tina patni na chanchinthar patni na a chuan kan channel a po a hran pa video kan ron ti chuat to union education minister dharmendra pradhan le tamil nadu chief minister mk stalin tena national education policy nep chungchanga thu in chuan nei le in hriat thiam lo nan nei chungchang hi vo in thleng he chanchin kan han bot sai lai thleng hian india ram chanchin thar lu khat tu zinga mi pakhat ania chuta chuan thotan ni liamta nimin ani to mayang chu khan lok sabha a tamil nadu mp ti sumathi chuan zona le chan na huna enga tinge central sarkar hian dmk kai shoi tamil nadu state sarkar tan hian cheng vai bel che sang ni kha ni nep kan man du lo wanga min sang son lo le ti in zona azota chu union education minister dharmendra pradhan khan ron changin tamil nadu sarkar hi an thutiama an ding tlang lawa nep mang turin mou tek central sarkar nen kan in berem veka amaro chuan thun ron sut le chu wang chuan tamil nadu sarkar hi tanpuina paisa zirna lam ti ma son na tura nep en kalpui du lo wangin paisa cheng vai bel che sang ni kha kan sang son talawani tamil nadu sarkar hi anril ru ten in thak ka nep en man chuan he paisa hi peturing kan in ring renga ti khan parliament a thuwa soya tin chu mai pa ka atong kam na de hleka dharmendra pradhan hi engen tamil nadu sarkar hi rin omlo anni mai ba ka
enge ni mol mang taka thil ti uncivilized takin thil an tia tin democracy mi puite ro rel na ang nilawin an democratic dawin rowan rela ni ti te tong kam na taka mana wang khan Tamil Nadu State Chief Minister MK Stalin Khan hei Twitter ni thin X ni ta hian he Union Minister in a Parliament ta Lok Sabha thu soi hi aron chang le ta Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin Khan hetiang ang trong kam moi nai lo lutuk Parliament ta Union Minister mewin a chak chok hi adem thule Tamil Nadu State hian NEP kan mang lowanga tu main mang turin minnor lui thailo bok atia natakin Union Minister hi aron chang le ta tin thu kan lo hre danin he Parliament ta Union Minister trong kam man Tamil Nadu Sarkar asoi selna trong kam thenkhat hi Lok Sabha Speaker Om Birla po khan cancel turin athu kha suit le turin Minister hi thrilen tia Lok Sabha proceeding a kha trong kam moi lo khan no re vek aniang tin Lok Sabha record ta om tur tan po kha trong kam moi lo kha om turin a du lo ni Union Minister tu soi kha chu wangin Parliament ta po in engani anin chang la savio ni in a hriat bokani tin Tamil Nadu State a hian BJP and State Unit ve thunga ro chuan NEP man hi hlom lowe tabil trong te chu abu rol lowang tin Hindi man nge nge turan di lo NEP hi hlau thon om thilan di lowe Tamil Nadu State Sarkar kai roi mek tu DMK party te hian thiam takin Tamil mi puite election campaign na lo om zel turatan he thil hian mangani tin BJP Tamil Nadu State Unit lam chu antang ve thunga thu in chu na satak tu na hian oma India Ram National News alu khat ni ang rang viawa hei hi tuna kan han bot soya po hian kan han tel len ya tina Chanchinthar langsar pathum na chuan Congress roi tu Rahul Gandhi chuan Gujarat atloa ta hian Rahul Gandhi hian an party mi le sa tin mu khom na thu soya atong compound na khop maya Gujarat State hi kan riat reng tur chu tuna India Ram Prime Minister ni mek Narendra Modi te tin thachang dol tu Union Home Minister ni mek Amit Shah te omna state hi nia Gujarat a hian Narendra Modi Chief Minister ani thina a Chief Minister lai hian Amit Shah po hi a Home Minister te khan ni thina ni chu ti khopchon state level a po anlo in sui to ti hian rampuma Parliament in thana Lok Sabha in thana an tling du na Prime Minister le Home Minister ten han ni chhodun le boka hetiang ani wangin Gujarat a hian BJP an tlang em a BJP hian kum som thum chung Gujarat a hian sarkar an siam to ni chu tiang khopa state liana chuan Congress party hi an che tha hlei thei ta reng lo me chumi wang chun Rahul Gandhi hian a vei ngang aniang athu soina po hian nat takin tongkam achak chok kan ti kha an party chungchanga soya Gujarat State Congress member zinga hian roi tu te zinga po niang party mi hi chinni an oma apakhat chu Congress party tanarin om em an nia apakhat dang le chu Congress party mi le sa ni thosia BJP tana aru ka thok thin an oma BJP B team an om atia chu wang chuan Gujarat a hian Congress sarkar kan nei don ani chuan kan party hi kan in siam felfe angai dona chu wangin roi tu lok zinga mi som ni tanga som level hi chu party tanga no chu an ngai hialang ti in Rahul Gandhi hian an party mi te in mu khom na nat takin thu soya Congress party hian Gujarat sarkar kan siam tur dona ni chuan party chung kanin chin felangai ni party chung kanin chin fel ma saklo chuan sarkar na hi engtika ma kan la lawang tiang chi in Rahul Gandhi hian Gujarat atlona hian thu soi pokani tin apalina Chanchinthar langsar zuala chuan tunkar zir top ni lo om tur hi Hindu ho rong in the ni Holi an ti kha alo nia he thil hian National News lo na deuh pakhata nei chu Uttar Pradesh Sambala and Deputy Superintendent of Police pakhat
Anus Kumar Chowdhury chuan he zirtawp ni hi Hindu ho rong in the ni ani awangin Muslim te chu an tong trai ni anin na chungin rong in the an du lo mon soi sel don ani chuan tong trai turin an biak in mo san tia hian kal lo mai se tin police officer khan tong ko ma chak choka hei hi Uttar Pradesh a eptup lam Samajwadi Party te Bahujan Samaj Party te le Congress Party te poin nasa thakin an soi sela sarkar officer police officer ina hetianga sa khotan big neya tong kama nei hi an dem thu len soi sel na sat thu kha Chanchinthar lama te kan lo huwa ani police officer la hian Hindu ho ni poimo ani ve thawa chu wangin Muslim te chuan rong in the du an du lo ni chuan pon chok lo sela ina tom mai ro se alo tit boxia kha national news a hian lang na sa ni chu tiang ani mek lai chuan an state chief minister Yagi Aditya Takhan he police officer hi aron chan tlat mai ni ani chuan kan police officer hian thudi ko loma soi mangai na ne na ni hi soi ni huat tu rom lo Muslim te chu zirtop ni piang in an tong trai thina kum tuanin zirtop ni tong trai na hun an neya zirtop te voi khat lek Hindu ni poimo holi ania hemini na te chuan an biak in an mo sa chuan kal lo sela ina te po tong trai thei thawa ti in tong kamaron nean police officer hi ron chanani tin biak in a kal kher ngai lo pon manin lama tong trai thei ani si chuan Hindu te ni poimo an ni thiang hlim an rong in the ni a khan lo chuak lo sela an chuak ani pon rong Hindu ho ten an lo the ni pon an soi sel thei lo anga ti ni vairama chuan heng rong in the ni holi an ti ni te hi an la ur su ni an beina sa thei em kholai mi veiwa kalapiang te rong an in the thina the tiang ang hre thang tan phei chuan thom na tha ten ha chok du lo ni huat ena en chin ni lo an rong in the ni hi chu wang chuan hei Mizo te po vairama om thin te chuan an tong fawang chung ang chu rong in the ni huat ena en chin ni lo wangin Muslim te khan an hot tura ni lo tin he police officer hian Uttar Pradesh an police officer hian asoya chu an chief minister Yagi khanin aron support ve ta boxia thil kan ret tur chu kan channel ngai thatu ten India rama hian in Hindu majority ho muna hian Hindu ho hian rang chho em ti ret tur ania an tong kam te hei politics a te po aron na chho tana nam tlem zok le sa kho tlem zok Muslim te Christian te ang hian beina sa zolani hei Sikh te Buddhist te chun beilu tuklo Muslim le Christian te hi Hindu nge ni afir fiak kan tinge Hindu lana ho hianin an beina sa em hei Muslim te phei chu tun hnaya phei chuan Hindu dota India rama sa kho lian chu Muslim ani wang hian Muslim sa ko mun poimo tam tak te hi an hnuaya hian tun hmain Hindu temple of thin an tia kota ten kalati khan Archaeological Survey of India kaltlang ten kot khanin an Hindu sorry an Muslim biakin te kha at lai chiat tira hnuaya Hindu thilo mem ti te khan lai choka khatiang khan thuin chu hin neya Muslim biakin tam tak he tuna hian kot tin khari tur tele en fia tur tein anti meka Uttar Pradesh vela hin chung chun na sa viewa chu wang chun Uttar Pradesh a Muslim te po hin chep chho view ani Hindu te hin rang chho tel tela chu wang chun he politics po hi engtin ga ni Uttar Pradesh a hetia rong in the nia police officer en tong kamaron nei hi Muslim te tan chun a huat thala chu wang tak chun Muslim sa kho pui thiam tam tak te chun boina chu ai chuan Muslim ho te chu an tan a him don lo ni chuan pon chok lo mai tur te le mos an tian biak in mun hladeu te pan loin an veng naya te pan ni sen tia then te phei chuan Hindu ho rong in the ma chomhalama he namas tong trai zurtop ni tong trai hi nei ni sela zo vek ni sela khatiang ang boina te kha apun lun lawang e tin film khur thu hla thu chua an nei ve bokani ti chuan Chanchinthar langsar dang apanga na chuan Karnataka lamphang han hoidorela Karnataka sarkar hi Congress sarkar na ania Karnataka hi India chimlama an oma Bangalore University chu Dr. Manmohan Singh Bengaluru City University ti in Karnataka sarkar hian aming an thlak dona
Karnataka hian Congress sarkar an ni wangin Congress hunlaya India Prime Minister Lui Pandi lo ka boral ta Dr. Manmohan Singh Ming Choi Khan Bangalore University ti de thin chu Dr. Manmohan Singh Bengaluru City University ti na mingan thak don ani ti chuan Karnataka hianin han hoi zau ta zelila an lem chan thiam Karnataka mi le sa te soina hian Canada mi tinan soi thina Canada actress an lem chan thiam Rania Rawi hian tun lai hian diu salu viawa chan chu an ni hian Dubai tangin rangkachak dan phallo angin ron tollu ta cheng vai bel che tam tak man thu boy ania chu wangin man ania dan lo anga rangkachak gold smuggling ain nam hnoya wangin ani hian tun lai hian Chanchinthar alua viau boka ama hi Karnataka IPS officer DGP rank nibok Ramachandra Rawa nupui fabik ania hei khatiang rangkachak tolte thu boy an nei ta ka chuan apashon IPS officer lal tak DGP rank alo ni boka wangin politics in be na tele IPS officer ge tepo pu ming chiat na tam tak awma media lama chu wang chuan he IPS officer Ramachandra Rao po hian thu chua siawa he kan fanur Rania Rawi hi inkung kai na thuk tak kan nei lem lo tun thla tam tak liam ta tang phei ka chuan kan ina po min non tlo ngai to lowa he rangkachaka tol rup po hi kan hret pui lem lowa he thu boy hian ke ni chung ko le ani hi in nam kan nge ni ke ni chung ko hian he a thu boy hi kan hret pui lowa in nam hnoina kan nei lowe tin thu chua te ran siama chu tianga ni mek lai chuan thu boy dang engeng ma sui bela oma IPS officer fanu ni wangin hetiang ang hi in nam hnoina tele thil atina hianin IPS officer hianin role play veang tiang chi te poka pu chian na a om tho ni chu tiang chu Karnataka Chanchinthar langsar zinga pakhat ania tin Karnataka Chief Minister Siddaramaya hi claim lai deuh khan muda case an tia chu Mysore Urban Development Authority tenaram an pek chungchanga ni compensation alak tele khatiang ang ram diklo taka pek an ni chungchang thu buai khalok ayu tu atte khana ngai tu amaro chu wa nei thak tak wein CM Siddaramaya hi thiama changa ti chuan anu puipon he case tho hi ne ya chu wang chuan anu pui parvati le an minister pakhat te kha tun hnai lok hian Chanchinthar an ron luavea muda case Mysore Urban Development Authority tena diklo takaram anin pek dan chungchaga he chief minister te nu pa le an thurwal pui te hi enforcement directorate in chui chiang se ti in thu boi dang kha a om le ni chu ero chu Karnataka high court hian chui chian an ngai ri lo we ti in soi fia turan ko na samon an ti khami khan nei ri lo turin Karnataka high court hian thutluk na ron siama chu Chanchinthar ron lu viawa chan chu Karnataka hi kan hriat angin Congress sarkar na ania central lampang BJP sarkar an sia Congress chief minister hi thu boi engemo han siam saka hlin hin tum viawa maro chu kan lo hriat angin Karnataka high court khan chief minister nu pui hi enforcement directorate ten ko ri lo tur le thu boi siam sak ri lo turin thutluk na han siam a heng te po hi Chanchinthar langsar ania tin Karnataka hi tun hnaya hian Chanchinthar lom om lam te lom om lo lam ten nga riau me ya Karnataka a hian mani lo khan karmasa tun kar liam ta khan hampi muna Israel tourist pakhat le akal rol pui India mi te le foreigner thenkhat kha van duinan to ka he Israel tourist hi mei chiania hei hi gang rep an tia hu ho pong sualang kha to ka he hampi muna hianin zan a thaeng te hei RC te en tura an kal kha tlangwal rol khatin an lo bei thuta akal pui mi pa pathum te phei chu tui khuwa an the thla pakhat phei chu nun na chana pahni hian tui an ron hleu choka an nun na an chan lo hlawa tin an mei chekal pui pakhat chu Israel tourist nu phei chu
pong suala tok ta he thu boy wang hian Karnataka sarkar hi Israel sarkar pon chui chuaka poi khoi tu te hrem tur te le na takina ron dema tin engani human right angzong te le mei se thlawang hau tu pol te pon nas takin Karnataka sarkar hian soi sela tin chu tianga ni mek lai chon Karnataka sarkar lam hian he poi khoi na in nam noi mi pahni man an ni to tu na hian pathum na po man le ani to an tia he thu boi hi rin aina serious view theya chan chu foreigner ten pong sul India raman ron tok ki Karnataka state mai ba ka India mai atibal view baya chungte chu Thu Thar om ania tin at kan vena kan han tuna kan han thlir a Chanchinthar langsar zual deuh pakhat chu Manipur budget state budget hi Union Minister Finance Minister Nirmala Sitharaman Lok Sabha nimin thotan ni khan a phar ta Manipur hemi an state assembly a function theitak lawa hian a chan chu Manipur kha president rule pona ni ta state budget phara hun to sia chu wangin Lok Sabha Union Finance Minister in Manipur sarkar ai o in Manipur state budget a phara an expenditure hi atanan chut thi vaibel che singthum sanga chuang ania tin sa si sum central atanga tanpuina poisa an don tur hi cheng vaibel che sang ni pek an ni dona tin Manipur hi sang ni som ni pathum mei tha tanga boi an ni to chu wang chuan ngiral tlan le khatiangang chen na in hlote mani tina chengam lote le mani khuat tlan san te kha mei te le azo na thlak te jinga tam takan oma chungte anin chom dol na turin ral tlan te in sakna tur le tanpui na tur po he budget Union Finance Minister ena pharta kain telania Manipur budget Lok Sabha phar an ni ta te hi ngai tu na ti thui viawa chan chu kan state then omandia kan zo na thlak pui te chen na mun te po lo ni boka Manipura hian boina hian top in tai anei hlei thei lo chu ni hi chu wanga ni chu tianga ni wang chuan Union budget a po hian Manipur a hei sarkar na thok I engani sensitive area engani a hla lai dewa I post and pek te khatiang ang na thoka an da te phei chu special allowance anti poisa hlok na an tel theina tur abika tanpuina sarkar lam poina apek tur ang chi te pokhan he budget a hin telani thu te kan lo muwa he Manipur budget pharani lai hian Lok Sabha a hian Parliament House a hian eptulam ten na takin Union Finance Minister hi an au boyani tin Manipur a hian tun inrin ni kalta khan president rule purani wangin Union Home Minister khan Manipur security thirlet na New Delhi a meeting a madeu lo khanan neya chuanga chuan ni Manipur a khian a valley a phai kowa mei tei ho an chenga tlang raba zo na thlak le na ka ho an chenga a bikin tu na in ti buai zo na thlak le mei tei te in kara khan anin kalpo ton thei to lo ani chan chu mei tei area zo na thlak ten zu kal chuan thi ani meya an lo soi sa hrepa mon nianga mei tei ho tlang rama an kal chuan zo na thlak ten an lo soi sa ve hrep thei kha tiang ang kha hlau thong reng in hun an hmanga kan hreve ka nga hei chu soi engani thuilut tuk pongai om lowe chu tiang ani wang chuan Amit Shah ho Delhi meeting an nei khan free movement an tia Manipur khoi mun po ami pui te tan in kalpo le theini to etin thutluk nan siama chumi ti hlotin na tan chun tun in rin ni khan bus an service tirani state bus an state transport bus ang kha sarkar bus ang kha chu ero chu boina thlen tu ron ni ta Imphal atangin engani kang pokpi district a te khatiang khan bus route pani pathuman siama amai ro chu mei te ho kha an chuangam chuang lowa hei social media lo lan dan phei chuan driver chau atlana tu ma passenger nei lo ten tia tin chura chan pura tang khan bus kha Imphal atlan le don sela tu man chon du orin ompok lo ani chuan he bus hi security force anti sipai ten an veng nge chung an ven na a Manipura bus service tir an han chun zom le ta kha a bikin mei te lam hi chon an lom viawa
amaro chu zo na thlak lam te khan an welcome lutuk lo ani a chan chu zo na thlak te hian manipura free movement a don ani chuan kan thil phut administration rang in en kol na rang hi union sarkar lai pui hian min pe ni lo chuan hetiang free movement hi kan pom lo we an ti ve wangin buina chhuak tha kang pokpi district a tlangwal pakhatin nunna chana chan chu hetiang ang bas lo tlana kha an lo do dalani chu wang chuan sila in ka na te thlenga mi pakhatin nunna chana tin mi tam takin hliam an tur boka hetiang te ni wang hian tun pathian ni liam ta pokhan manipura meiche pol kuki meiche pol pakhat te khan road block ten ne tin manipur zo na thlak te chen na hmuna curfew te pon ne ania curfew tila lungoi lo nan lan tira khating te khani wang in manipura remna lem bon na om hi ala beisi om lutuk lo ni ti te po arin thei ome kan thenom state manipura hianin tuna hian kan hriat tlan theu angin abikin kan zo na thlak unaw te hian thlo na in lo zin du don ta sela imfala airport om sia meite hi om na hmun ni wangin an kalngam lo shrim shrima manipur chura chan pura tang hin delhi a mo kolkata mo thlo na in zin du sela leng pui airport a ebo mizoram lama emo khuta dimapur lama emo an kalde ngai ni an khopui ber an ram khopui ber an state khopui ber imfal kha an tlongam lo shrim shrima chuti ang chu nam le nam chi le chin ka rain huat nan na sata wangin manipur borok hian eng tiang takin nge remna lembon na hi an nei thiang ti soi thiam har viawa tin manipur meitei arambai tengol ten state police armorian tia state police tena ral thum an da na huna an ral thum lak tam tak kha governor ina angin an thelu ta tin zo na thlak nam then khat te point tlangram lama ral thum police tan laksak ang chi te pon thelu ve poka amaro chu meitei lam hian an politicize viaw heng te po hi arambai tengol te kha remna le mon na du tu ni na hanin lan tira heng ero hi chu zo na thlak lam ku ki le paite par khatiang chi te khan na satakin arambai tengol te thil ti hin soi sela chan chu remna le mon na a don tak tak chuan an ni chuan meitei ne hin eng tika ma chen ho kan du to lo chu wangin ro rel na ran UTMO administration ran lak kha state polo ni ta se kan du ani antia he kan thil phuthi a hlotlin ma chuan meitei tin en hin in rem na kan du chung lo tin zo na thlak lam te hi an tang ve tlat pokani chu tiang chu manipur politics te po kan han thira manipura hian thu in chu na sadeu om chu meitei ho hian hemi mainstream media hian zo na thlak hetia ku ki tian soi hi manipur meitei te lewai holam pangtena zo na thlak ho an soi dana nia ku ki an han ti topa ku ki hian ku ki zo mar khatiang kha ania keini tan chuan a soi fia ran pangai om lowe hetiang politics thil kan lo mu thin te hi meitei media ho hian mainstream media ho hi an influence na sa ema an soi lar ber chu heng zo na thlak ku ki le nam dang ho zo na thlak dang ho hi barmara tanga dan lo pem lu tan nia manipura cheng het a native tak tak chu meitei ho hi kan ni an tia ti chon foreigner chu hin tum tra rega national news ate hey youtube pa engani interview sang kan huwa te po meitei ho tran chan chu kan rama foreigner illegal immigrants dan lo pem lu tho hian boina ku ki ho hian an siamani an tia ti khan thu hin in chuwa boina hi a topin tai a thleng hlei thei ani ngani a topin tai nei lo ani chu tiang ang khop chuarin he boina hi a rilina thu ka soitur tam tak oma tul le hi chu video rana te po kan la ron soyanga kan so na thlak u naw te po thei to pin an man la chung ani wang chuan zo na thlak u naw te hian United Nations Human Rights Commission an zol ko ani tuna hian chu an ni na an phuta chu manipur boina hi UN United Nations ron in rol sela
Human Rights Commission hi chu kan boina chinfel na tan a thadon kan ria antia chu Manipur a zo na thak kuki Organization for Human Rights Trust te hianin UN High Commissioner for Human Rights Volker tak saka Manipur boina ron ngai vena ron zirchiang turin an soma an hian ein thuan thlena chu tiang chu tuna Chanchinthar langsar deunia UN po hian United Nations Human Rights Commission po hian Manipur boina hi rala tangin an lo thlira an ngai pui mo viawa thokat lai phei ka chu het hemi an ho tu pa tar ka hianin Manipur le Kashmir boi hi 58 session of Human Rights Council akhan March ni thuma ne akhan alo soi chok to a mitam tak he boina wang hian dan palzam na mangin ti du da le har sat na siaman nia he hi chin felangai ni atia India sarkar lai puyaro chon he UN Human Rights Commission ho tu pa thu soi hi na satakin aron chang let ve thonga chu tiang ang chon tuna en thila kal vel meka khalam pang kha Manipur chanchin kan han thlir le chulo ni ta sela ti chuan a top na beratan Chanchinthar kan han thira langsar pakhata chuan Indian Premier League kan ti hei India Rama Cricket League lar deuh hi Lalit Modian khati hun laya IPL chairman ani laya aron lar chok khania he an ho tu pa Lalit Modi hi tuna hian he IPL thu boy wang hian eiruk thu boy wang hian case rip tak tuna hian ora he pa hi makve deuh mai chu he tiang taka case rip tak a or hi India sarkar hian aman theimi lo ni aman theilo na chan chu India Rama case lian du tuk Cricket League Indian Premier League a thu boy nei tran tir chau khan London atlan chedei me ni London atlan chet nu hian India sarkar hian British sarkar United Kingdom sarkar hena hian India Ramaron thon leta athu boy ko ta ngai tu angai thu I anjuk thon thina Amara Lalit Modi hi voin thleng hian UK hian India hena aron pelet lawaron thon let lawani chu tianga ani mek lai chuan Lalit Modi hian India khole tu ni na ti topa ram pakhat Vanuatu raman tia chu khumi engani Pacific Island ram pakhat Pacific Island pekhata independent nation ram khole tu citizenship Vanuatu ram citizenship adila anei trep to tia hey India sarkar enangen wang thenge ka shalawa Vanuatu Prime Minister Jotham da pata chuan he Lalit Modian an ram citizenship ni adil hi alo cancel saklau ngaya Lalit Modi hian Indian embassy hena India passport ka kol hi karon surrender do ne chan chu ramdang Vanuatu citizenship nei ka du to wangin atia chung ang chu Chanchinthar lo langa tin kumsang ni som pathum khan Lalit Modi hian IPL eiruk thu boy wangin kha kan soi mek eiruk thu boy kha a ortana ti chuan eiruk thu boy oreti lo chuan alo eiru nem viau nge tin an ni sumdong ho sa sa an ni shuma he tu boy vo in di thleng chin fel ni lo chan chu amazing hlap tu ber a eiru tu ber apu Lalit Modi hi sabrama atlan chedei mai sia a hau sak em awangin Europe te hian nuama zuk chen hi ni bera Lalit Modi a khosaji hi chu hei car te Ferrari car man tolu tu khovel car man tolu tu te hi a cheni chithum aneya tin London in nuam lutuk mai in engani changkang lutuk mai alea alua chenga tin hei engani azin kol da sani Europe mun rang raga holiday mangina kala thalak la chu social media te post atikhan atida sa Lalit Modi a khosaji hi India sarkar lai pui mitpoi ti khamviawa chu ti chung chuan London India engani embassy te pon Lalit Modi hi United Kingdom sarkar hena India thonlet turin an nge na United Kingdom hin ron thonlet du boxi lawa Lalit Modi te khosaji hi India mi pui te poina a eiruwa pu ania chu kara nuam chena Europe le khatiang ramchang kang taktaka holiday and mangkwal vel te hi social media ama ber hena post na sa thin boxia
mi mi ta ti kham viwa chu tiang ani mek lai chuan lalit body hi nula lama po hin a duai lo viwa niang India film star le kha tun ma po Miss Universe lo ni to Susmita Sen nen khan anin ngai zon thu kha a po sa amaro chu enge mo chen nuwa khana he ngai zong a hanin zui viu nu khan anin then le tak thu le ngai zong dang anei to thu ta kha i a po sa chu India nula Miss Universe po lo ni pha film star a te po chang chho Susmita Sen me po thu boi ne atlan che chung khan ala bem thlu the ni chu tiang vel te chu nia tin lalit mondi pa ka hen han soi zau vel lekila eiruk thu boi dang nei kingfisher nei tupa khapa po kha tuna hian UK a hianin atlan che bokani Vijay Malaya kha Vijay Malaya po India rama airlines Kingfisher Airlines an operate tira han enkola asum don na lian chhoviawa Vijay Malaya te hi in tur lampang hemi beverage company nei ania Bangalore lampang mi khu ania ti khan khami du tok lo khan aviation industry an tia hei thlona jin na lampang Kingfisher Airlines ta kha han nei chowa tual chung mai ba ka international flight ten ne ya an che lian chovia Kingfisher Airlines te po hun line na na chuan an che lian ani air dikan ta khan le ya ti khan an lian chovia amaro chu loan an lak an lei ba kha abikin State Bank of India le eng bank ke dio khata an lak kha an rule thalo lu to ka sum le pa ya an che fu lawa lei ba tam takan ne ya chu wang chun bank khau khan loan an rule that lo vain thu boy non siam ta Kingfisher Airlines so tu na chuna bankrupt to tun lai mi te phei chun riat pon to lo helang chu ti ang khop chuan Kingfisher Airlines ka atla chiani chu mak de mai chu tu na kan soi zo chia tak lalit modi ang tho khian Vijay Malaya hi eng tik lai nge India ramatanga appel bowa London atlan chiat tak hi eng tin nge appil bo thei ti lai hi mitap tak zona nia airport ate eng tin nge boarding pass eng tin nge nei thei India security ten an shelomi ti in a hun lai khan zona tam tak oma amaro chu mi ho sanga ngan nia thil ti then nia airport duty ten lo tham nge ti khan lalit modi ang tho hian Vijay Malaya po hi UK a atlan chia tuna khon thu boi rip tak India rawa thu boi rip tak aneya India sarkar pon lalit modi ang tho hian Vijay Malaya po hi India rawaron thon leta athu boi ko ta ngai tu turin antia ma se United Kingdom hian aron thon let du lowa tuna hian Vijay Malaya le lalit modi te hi London a nuam chenin ama Vijay Malaya po mi ho saton ton ni wangin khumi United Kingdom a khun castle te zuk le ni ani po hi Europe an nuam zuk chen an nirungata India rama an ei ruk tun le an leiban ei tun kha ngai sak du si lawin Europe an sum le pai nei khan zuk chena chu tiang vel te chu thil kal ania BJP hian an sarkar tan tir khamin Narendra Modi Prime Minister ani tan tir khan hetiang ang India mi le sa ei ruk thu boi le leiba thur boi neya foreign atlan cheta te hi kan ko le tanga India rama kota kan try lang an tia CBI le Enforcement Directorate te khatiang ang chi case chi sang te kha nei turin ma kan lang an tian campaign aw hla ve tak po kha ne maro chu hian sarkara ramdanga hemi ven himna deal asylum an ti mi rama ven himna deal ang han in thon let thilol ai takalo ni lo diang an ron thon let har riau we ya hei London ata po kota ten in lan ve zak sakani kota an soi thin chu hei Vijay Malaya te lalit mudi te khesa po hian India rama kan thon min thon let chuan kan nun nai na tuarang min khai hlumang ti te India ram zela drop lu toka mishing pa ngai na chi ni lo ti ten thu boi kha an soi boi ve le ni an thu boi nei kha khang te ni phang khan UK sarkar hian su tiang taka human right bo chet na tur mishing te dik na chan vo chang phalo tur khopa kot an in lan tur kha kan ngai ngam lo tin anon thon le du tlat lawa kha tiang ang kha thuin chu sang te hi owa mak ve de mai chu ram sang in kara hian India khole tui dingei
ron thon let ngal mei thei tur aw mang kha an vat che an va tlan chiat na rama mi te khan an lo hum ve tlak thina ni he tiang khas te de poi sei tur taba e an ni pani lo po hi midang India rama poisa chung changa e ruk le leiba nei chung changa poisa cheprel ani berang chu khatiang ang chi thu boi nei kha midang dang pon oma ramdanga hin an tlan chia ti khan eng tin nge ni an hausak na chen khan mi rawa dam chung hun hin va mang ral don ta ang riau maya an ni hi India rama ron thon let ti ta sela an thu boi hi rip viau in rin oma amaro chu thu boi chu chin fel lei thei lowin foreign anom tlat sia ha chu tiang ang te chu tun tuwa news kan ron siam hi nia athen chu politics tuk lo mai thea politics thlirna ti te hi kan han buat sai chan ve deuh te nia chung te po chu kan han bela ti chuan soile soi nu thinina kan video siam tak te min lo ngai hlut saka hei kan han re le deuh wang waka kan boi ve em thina wangin regular taka video ron siam te har sa ve thina chu ti chung chuan kan video upload to thin te le tuna kan han buat sai te po hi min lo ngai hlut sak le zel turin kan han som chewa tin comment lama po comment thatak tak te in ron ziak thina kan lo me ma in thu soi zong song hi he a thalowin ti lai te ai tong muang cher chore mai ki soi fia tok lo I thu soi dik tok lo in han ti te po hi kan pom em za ka tu mai kan holo chewa kan hriat dan le kan thulak na te kha in an lo thina wang le kan thu thlir dan te kan thil hriat thiam dan ten an lo wangin ti khan ngai dan te thuron te comment ta khan han soi ula kan thok tlang zelanga ai tha zok te ai ngai nom zok te a beng var thak zok te a lo chok zel don ani in tel lo chuan ke ni YouTube channel hi chu hlut na om lo chu wang chuan a lo ngai thatu pia te kan tan in thlua comment te like te subscribe te min pek na thin zong zong a lom thu kan soya min lo war sak zel tur te poin kan som chewa tin comment lama khan englam hoi hi nge video han siamila kan ngai thak chak zong te kan hriat chak zong te khating te om chuan in thla rung hau lo turin ka han som chawani tun tumatan chuan kan du tok le photang